your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Yeah, 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 yeah. Why media? Ah, yeah, 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 yeah. Why media? Your best YouTube channel. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Why media? Omulungi ali kwa why media bambi kyabe ekyokola okuba nga otugoberera kituzaamu amaani. Sasa baba yakabaka ali kusubscribinga to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ninze Yazid Yolisigira bambi okutuuka wano nvuyire wife busede mubikado nkali mu district ye Mayuge bambi ere Mayuge bizibu bingi kawe muri kumbona nkyayire kuko omukyalo ono obulanga mami obuzibu bwali nabwo ali nti yazalibwanga mulema weirenga mulema abasaja bamwebaliyako nga bamwenda wabula ekibawo kibiri nti buli musaada amugala obuto namusalamu mwana amala yamuleka era nga omukyalo ono buti alina abaana batano aye nga buli mwana baba we wundi buli mwana baba we wundi nga wo oli kubona yayiragano mu maka ebyo ofumbo byalema nga buli musaada amuzalamu omwana amala yakati tatiba na mulema n'abaana balema ebyo ofumbo byalema era buti yayira woyibwe nga yasobola okugetageta yatawo ku akantu kano akayumbera nga wabula nga embera emuyinze abaana babona benda okusoma yazira buyambi bona nimweno okubaawo so bambi tumukyayire bumuku atwalire ku mbozi ye oido oti okulemala wazalibwa oti sebo nazalibwa kendi mulema nga obulema butya obulema nalemala kuva mu nkende paka bigere bino aya makono malamu obwongo bulamu aye bigere muva mu nkende muno bikagansi okay owe mweri yoko oluzo lw'abalema ti abantu babalema obulema buli gano aye yentola abana seba balema so owe mweyo omuzalibwa gano owe mwe balema mami omulema mama mulema muto wange mulema ndiraku n'abana betuzaire balema neri nali ajja amate tujja mu balema atweta abalema niwo buzo mama tunenda kujja mu balema atigagale mu balema ati emangere atweta abalema yatuli balema mama waifa tuzala ifa bagala bene bana betuli kuzaala wasoma paka kyakumeka yajayo kubbe waire kalwachi zaibena banfuitana yasoma ku waire ngolwachi bakufuitana nsabe danko ni wano mzee yo mwambale mabasoma ati anze tisomesa mulema ninagaga namuno nanga kabene bamumeneire yebigere kanze tyasoma ku waire yajayo ku waire ebyo kufuweta oluzungu waire zira kyendi dini woyogera no vumaza kyentola mu waire omuntu ya akadozi kalala omugaze aguge kidayenda kujja kusoma kuba nale malandi namale ibanga lya myaka 3 nga mama awaya kwetukira kuitaka kuno nebajanga banika kuboniga ebirezi ebisu bityo enagema ku mwigo ajja wawo nga kyondola n'abaana benzaire kanze wano wendi ndi wife aye lanzira genda nsobola olima gemba nawo okulima aye nzira wano wendi wife era nafuna kugakuta kayumba kano naluya luno muletijja mandu tijja eno tijja kano wonka omwana yasooka omuzaala ali mwana wa myaka emeka myaka 2 mulala so ono omusaada yakwagana wa yakozala mu mwana yasooka yo mwana namuzaala nga ali kujja kumwira ndajolera waka wano bajo kweta omulenzi yaneegana mukuzaala nazaala irongo abana bayekeza emyezi 3 mwana wondi yafa no kutwala ovalo omulambo oguzeeka bataka nabaga gulaye nga gona agudemye oyo oh my god buti oyo
baba w'omwana namba ndala omwana oyo yakuperereza atya mwagana na wano oyo baba w'omwana oyo baba w'omwana oyo daali enaku nkulu 25 nga tugiire ku isomero awo gaaliwo omupiira batukoba ati ekiri ebuwaiswa bulimu embyaidye tini mukasentere mukataleere nakoba ati ngulinjayo nizira bigere yankoba ati tujje gaali yino twaja bulungi twatuuka eyo tukeyo ati akungira kubona kubembi 13 nalinzira yatolera nusu kakagali tuli babiri twanjira kwali okwira etuukira neno emberi eno etuvire gala eno galate mukapati awo gali gazira mayumba nga kapanga nga nebikadu bikaikulimibwa yakoba ati nze wona adema byena akukoba ndakwerekera gano koba kozentia naye byatwogera gano tunaba tulwireku sawa dali na dawire enjira era etikabona kubatambula nakiza kye yakoba yavuga yantuusa gano era temwalwawo twalwawo mwaje okulotinga ogemyanda aje kubona nga twali mulembe gwa kulya kisubi nga tulina ekisubi wano nga tikayenda kulya ekisubi mpune yena olulaga gendutema mpulisa amasanda negoga banga bibaneka bigala kunaba sula ebigala paka jokwedukiza abandi ati mavunda abandi mama tabidi nebuzaga ebanda nga mwana so uwo mukobero oti oli lubuto yakwira muki yaikiriza nti amabonda gagenda ovunanizo obw'omwana mukusooka kwa ndi lubuto tyakobera mwena akobera mama mama neyasituka yajayo nga aja yebakulu baine omulenzi yegaana era yankoba ati lwaki osokobera nze nja n'okobera maama wo nga bwakobere maama wo nze nzira kyendidi yaloba naja navaayo nenda yange nga ya myezi 6 naja nafumbirwa ebisiki eyo kwali okuzaala nazaala irongo bane bekeza emyezi 3 owundi yafa ebisiki yali musada wundi yena musada wundi oyantwala nenda yange so oyo ate oyo mwagana mutya webusiki kwali ku aya munsenera yantwala n'olubuto kakati oli amukuba ati eriyo omukyala ali eyo aliko omwana eyo omukala ali alinda nasobola ati tiyati amabunda ga musada mwine yatwala nazalira eyo irongo banebekeza emyezi 3 owundi yafa basi bamulama ku gaali baguleeta kuno mulenzi oyo yaloba okuziika abatakana bakola kina bagagula yeyo lwabo nabalese n'omulambo nga yeyevuira wagema gaali ali mufuzi wa boda nga yegera mu iganga ng'obulwa ki ngati aki okwira nga bamaze okuziika ngati aki era yasigalawo mulenzi avuiremu asigazaawo mulala ku balongo so buti ebusiki era yamala lyalema olwa balongo abo era yamala yavuga gaali omulenzi mwenyo yaide ebusiki ati abana babange tibakulira kuluya balina okujja ewange yakoba ati mukazi wo twala nawe busiki olwayira kuno yabadala nze fuma busiki bufuire gano yena anekyanzeeku nebusiki nazalayo omwana yena yafa navaayo waira kabiri naira kabiri twachakala na wundi yena yanzalamu omwana kayo ono woluza ono obufumbo bwokusatu mwayaganawa obwokusatu yo tyamufumbirwa nali twali tulimye ye nga tusabye ye mange ye agantu tulimye ye mboli bana nabuuza mama nti mama David tiditere kutoka kuduba mama yakati awo idoje yo kuobone najo okulambula emboli ejja aligengira sada yava kule kuitale kule yali wa gaali asibye ebintu bye byali biche mu kisago ayi muyemba ayemereire alava muyebikata ata ngoko nalira munjira bwentambula yena yatambula bwenemerera yayemera omusado ali kumaki ate nga okuba n'abalongo abana ono omulongo yasigalawo nga nina amazzi mu numba bikunta byaguba sada yango bali muna okwemera onemere weira nze kwogera kuniibwe akoba merwaki
ndema tali mwana muto nakudaga sabuni wakokeza mazi mutabiri munumba yana twewunza katono gwambali nafuna olubuto boli o yali yo kibikado ali mwana yawe yali mulembe gwa bigogo kisubi sayina kisubi emange tama ko kikoka kya kyali kunga twayira mukyo kuviringa mwayalawo kisubi obachi mwayalawo ku bugogogo bisubi twayalawo kambwe nafuna olubuto awo muti gwa sabuni gwali kunkumisa tu yampe isatu edo naje nagula muti gwa sabuni natukana nasala nawa kuba nange munabaloba okujemango yo ni mama aitafunye sabuni ayo ditwaire ganti tubona kadi gwire bwa ku muntu ndilonze bulonde mungira tyako aye nino obuzibu so buti ero ne eri asembayo buti eri erindi oyo wakisubi oyo wafuna enda buti n'omukobero tyofuna enda oyo yajja olwabula olwaje okuboneka jokona kakabiri kenzaire yaboneka nganzaire bamukabukobe ati omugala waje wali naye atambula ati bamweta Asiya ati yazaala ati ati kubakuzaala enda yange myezi ni gino musado yo yaidaawo kabuukiriza yatuukaawo anti ako wakati ka sabuni kala aita kubutete yanyizero mwana mubba butete byayita tibutuuka mwana yale n'obutete yibwe tiyaira kuva n'olwo kikambwe akasabuni konka kayandekera asigaza bwa akasabuni kayandekera so oyo ne yasembayo n'obutete yi oyo ne yasembayo kai oba yaliyo okukabya owundi anti olwo necyangaku olwokwenda ofuna embera ey'okubisa ku sabuni ngabona widde omwana omugerania yake akwanera navaawo naje nafumbirwa ku ebukooli eyo nazalayo omwana yalemala sada gwe nafumba yafuna kabakaziira mukazi w'omukulu yayira olabona mukazi w'omukulu yanecyangaku nasitula akaana kange nayiraka yo twanga tunweza bufumbo tebakunaza ku kyogero banaza ndowooza kale n'okubona abaana bampezeeku batyo baana balemaire ati nifaabo nzinza ntizalanga kwaba balema mbazira byo biri waimwe nebedera abaana bange naira waifaawo olina abaana buti bameka gano ndigo n'abaana mukaaga mu baana omukaaga buli ku mulala atambula omulongo aye bano abaana balema nani kwenda luona senga mukama ikirizo ile gano eda kubaganawo tudalife gano okufuna nzo okulya tujeigange eyo twati amakume ini awo ndega abitana kulingako akuwe olukumi akugeimeka twaja ku musigiti basilamu basala olufuluma mwawo mwaba ku mulyango akugada kuwa ngogula bana ngwete abana balya mbere ya kusabiriza ni dera twabaire iganga twaberwa kutana twabaireyo ebintu byebimubamu byokusabiriza okujja abantu okubawa buli nakumufuna balunaku Olisi wabonanga gano ku musigiti tofunye aya kulumba bulumbe muntu mwiduka mwali asobola okukuwayo bakiro najati zina akaigula waitwala bando wuyo wata mukivwera wata kumutwe watambula wavaawo isiwe bisabisa ku mukatale isiwe bana bale emotoka edireta mwogo kivwa mungola atolawo mino gya mwogo ngakugwa wasibe kivwera kyo waleta ndi mu mwogo ndi mu kumboli ndi mu vuse wa bando otyo eri robisala kano bisala natambula nga kunze ntambula muku naide buga bwawo ku wini bazi awo aliko koja maina mama nagemo wa boda ntintwala ku wini bazi ebuga bwo tuka ntikoja ali kutyama wo musalo yene sulukumi koja babadi oli mu yamu babaza makati ntiganoge envuira golo da kuiranga wasulawo kai wawune nje kai wairayo Omulema tawuni ene koja yakube nensi mwatya asi yasuze wange ntamwebuuza ayi ino bone biruvu munumbe eno ntono tweyalo timbaire kyoko omwana omukulu
Omulema omukulu ali mu myaka 19. Mulenzi mukulu eda kumubona yaba omugalayiraku. Aye ngeno mbeyo oyambule mwana akulingirire. Twe yaloti mbaire. Wabali kumpi kuira na wano. Pala makole dia ze wena jire yoido. Nimwe bamere mwiro yo kumubone. Ekabiri balwa kutano. Ngotole ku nebyo okusabiriza. Iwe ngo omuntu ezabye sobola kukola ko kweno bakulima kujja kupakasa ko kweyo. Akupakaza. Kodera mpaka kwensobola kwa kulimira bwa muntu. Haro jo kulima jo kumalo olubimbi. Obera kusubiza kiko kya mugo nti olwinuka. Mari ntinja kusiba ndala nga akusimirako. Oyamalo olubimbi atya na mawamela ni mwogo oyo wayenda. Kupakasa kulima sobola gemba nawo. Sobola. Tiri mali bimbi uli awo ntununa naso kumana aba natukanga yaba nere kaido nairayo kai ntyo. Ayenzira. Ya kulima. Nataka ino lyachika. Ayibani nasepali gamba. Nibakazi baibwe. Mumbera yobaire mweno yokuba nti niwe mama niwe baba abasada bakuzalamu abana bamala bakwechangako olwino oti okubonanga okuza abana bano era abana okusoma bajabujje batyo bagoba bayirana kanti najayo bena kanti bana nze bwendi ngaduma nzirage na mulima nyivo mude muli kunkoba nzirage na atola era abana era omwezi nga gutuvire mu ogubayiro gwekesiba batuwa ku bwabisi bwabigoye bako kuteteyinga ngobusikalige kunanga gunene ngojo ogupunguzako ko mwana abaraja asoma kuba mukisiba batadakire ngoye bana ifwe ebiteteye ebike acho bonanga kinene ngokyetera mwana gibanga kitontono ngo angavwala ngaja asoma tulikwenda uniform kuba omwana ono wundi omukulu omulema yatyama ono wundi aja buli lwa kutano tajja ku isomero aja yaba kutawuni mutawuni yesabiriza obusente asobola okufuna bye bali kwetaga ku isomero kalimano uniform erinda leyo aye kuvwalibwa abantu babiri eyo na kwedindi oyagivwala agivwala mu kuvolwa ebalaza olwokubiri lokusatu n'olwokuna njiga kabiri wundi wacha kumekona abayi bakatandika wapi wano tolwembeera no wapigwa no so uniform wagivwala mu kukayi omukoba kayi yawa ku mwine mwine wacha kumekona ole wacha kuna uniform natunga nga ejira kole ayo mbi bagivwala ole lwajire okujja kusabiza ku kasente onagivwala ono bombirwe bajire onombone kibulauze kyanga kyemu nga yavwala ole yava uniform yaja abasade ezira kuwa ku buyambi bw'abaana ezira tubanezerwa kuntu bakatabo ezira nani wane girivu so wandiyenze kuyambibwa otya mumbera yoli mbuti okuyambibwa nsonga esooka yakungazikizaako kayumbako kuba n'okufuna bubaati obwo busente bwe nasabirizanga mu tawuni ngandirako nakabaati njaye nakwoti salaba wiki nga namba bwesonda benderayo namunwe aye empegano omuzimbi yanzimbira bubi eituukirira amaadi abaire yenze banga sendedwa kuba nti diboneka ababoni bakoba nti kenda kukabulastinga matafaali mabisi nekubibwa amaadi nzizibwa ekindi mbeera yakulya kulya nanumba eyo ekyokusatu baana kusoma butyole yena asoma olero omulenzi ole ali ekidu buti abasoma nina basatu taako okulya egana era okunirira kuno eyo yenasaba eikatala
ndi kumudubira mwogo lambaire nakavaayo doti ajire najire kusabiriza ku kasente agulako obumere kati leero benjira okulimayo oku butaniriza mwene lubimbi te ebyensula munumba biri bityo amakamu ensula ntampalisana ogwo bwonna ompaliso gono goli kugemangako nogosulako nogwo gwensulaku ogwange ogwo abana bago batya kimafuya ni kano akavuera ni kano kentemye ku kano era akabaka nabwagana wa muyindi ngabusubire mu kidulamu naye tomwirugavu yayogera naye yamukati atwale atako byembutwala naye sana salamu nayunga bwali bubiri ali banatungamu so wabutunga bamale bulungi nawe sana abusalamu babwali moki nabutulama wa muyindi ge bwali andi engeri yaheza kaza ne butabirizo bisi ku maduka olagaranga ndaganga muzo mwirugavu tiyo buno buvwera ati yabuzo muyindi ati ayikuwenda atwale rwano kenze mbusalamu nakambe kentunga ali kubona entunga ina butunga sobola okumala abana okutenduka nabangikira mbasula kubona bona era kyona kizira bugangazi kirwire akabalangirika ndikabweka abana oyo ole nalo undi omugala kali kubweka abana bana kabalangirika katya kalala mbera ngambi bene bana tibana nakubawuliza koko nabasada bategeera mwagana munjira mweta muntu omusada abagana mungira bategeera ntajja nono mbatitegeera ngali kukoba obugambo bwo bulungi obuwo kobye tidi sitani bweidanga angangiza kokwenda okoma okuzaala byalema ati donimire bwagana olubimbi binoze nkulese babulezi bwange enwe onwe ndakoma okuzaala ayo ojo okulya ku bintu nga bakulimya olubimbi ekukulaga bulezi bwako koma kuzaala ojja kwira mu kuzaala mubiri gwenda zibu buli ano butyo Betlimu yatwe yalikiriza wava kano ti ndi kujayiganga ayo kujayiganga wani wojo okutuukira yosabiriza nga buti ati buleti bubashireire baba beta kubene tawuni baba beta kubaye oti mutyo abantu ababonanga musabiriza babogerera ki kutogerera egambo bibi nako bati timusobola akola imwe eri yabali mabetu bona abasobola n'okukola ayi tusobola akola ayi alikuwa akuwa enusu 10 meya akola 5 meya akogerera atyo alisi yakati ona iranga jja nakaigulawo isi waje okwirayo ono nieki abe jo tandiko kuba nikyo subula ayi akuwa enusu 5 biti waje kusubula muti kukuba pani kisubi wakugula aliga wemba nfunye kwa kasente akentandika kosobola okola business kiki osobola okola business ngaki ichemba kuba neno mba yonko njibona tidi business bayemba kwa business yaki ate kuno kwaba fuitina ekintu kyokoze ku emirundi babada kutunza ku emirundi ebiri ojja kabe kukireta duzi nga mugeza abatano omukaaga mwana muri kukirala ekyo bane bakulemesa iwotawe nana kibaluma mena nadenda kutambula ati diri wagundi wabona natambula naja yonsobola sikambwe ena nada kutambula ojja tunda ki
kyotatambulire. Mukasente akebo wayeza kyosobola kutaawo okubaka oba manda n'otundira nkoko awo. Abugayi. Ngani kufana geno. Memba nagasuzaga. Kuba tinda kugula kasawo nkataawo lunakulala katundibwe kawemu. Kali. So bambi embera teweri amadi gaidye. Nendo mukaire Asia muleke. Wabule kiriwo bambi ayinda buyambi. Nge muri kubabona. Muri kumubona yazalibwa n'obulemu. N'abana abalema. Abasajja bamuzalamu buli mwana ali ku baba we. Abasajja bamuzalamu bamuleka awo tebasobola kuba na mulema abandi bali mu kabulumuke. Era buti ye era wano waka owaibwe bamuzala kayumba kakano ko mwana omuwala mwaba ayinga mwali kulwanira n'abana ebabona bano kubona nga babaawo ni baba ni mama abana abalema nga oli kubabona bendo okusoma bazama uniform ebitabo ekizibu ekyemere kyamere eza mulimo gwakola okutula ku bawona baja mu kibuga ky'Iganga basabiriza ku misigiti wa mu maduka lero n'okuti amakungudo nga bataire wengalo amugo ekikumyamu webibiri enumba eri mu mbeera mbi ebyokusulaku ombono omukulu mwene wasulasula bubi oluvero n'abaana kubasula yakola akavera yakasalamu abaana basula kuno otemutiere bayiwa baba kuno otemutiere oba bidandale so obeyo ngo niko sobola okutiyamba kubambi okukyusa obulamu bwa Asia ni family ye bambi tukebaza ekiyumba kitona tikiri mu mbeera nungi sobola okutuyamba kubambi ndi Yazid Yolisigira bakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos bambi tukubwineko tusabe Katonda wena sabaino ebe yakuyamba mu mbeera yolimu awulire nzogwa nga Yazid tibana buyambi bwensobola akuwa aye ndagensi obutakiboli kubitamu wali wakulumirwa ekisa ya Katonda Yazid omukyalo wetu muyambe tuti so wena bambi olina okusaba Katonda ino agonze emitima egy'abatugabirira babenga bakugemera ku buzibu bwoliku awulire. Amina. Era nzize ebigambo byo kale aye ba mugumu embera abagiri mu bangi ekikoyana bugumu na kwesiga Katonda omwesiga n'osaba Katonda akuwa kugabira amadi gatandi sijja kuswika na bakali ku subscribe ya please go ahead and subscribe like and share our videos. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Why media? Why media? Why media? Your best YouTube channel. Why media? Your best YouTube channel.